Trubor nagaslem jong Nongsaiñ Hima. Manomtut kekam kejam emar kejingrom biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo Nongsaiñ nagabenta ki diesel generator. MLA ka Nongstoiñ Constituency Bah Macmillan Byrsat hakasi Palei ulayo ban paidbah ka ambulance ka Nongstoiñ Civil Hospital nagabenta ban jingshakri ya ki paidbah jong ka thaiñ. Ya ka ambulance lamang lingba Chief Minister's Relief Fund nagaliang jong MLA lo pun pau ki jisongu yo mintu rongba bolo priang ya jingkat ka jong u. Hagade si nalor MLA adon langru ka Dr. J Kharkongor Medical Superintendent Civil Hospital Nongstoiñ, Dr. M Bare DMHO West Khas Hills ki doktor ki nurse bat ki wei. Pan IT no ay kanila ambulans sa Nongstoiñ Civil Hospital yung kami ni riban dan pili bakadak ba na dumata kasngi lala kami kami kini bakan syakiri no pagi jinor kam jong ni kadang di. Ai kulai ka bakrepang ya Chief Minister ujangi. Tang haki arlai tayo menswa. Kadon ka jing ya kendulang hapos ketret ka kamera yungi. Idang kili yang ala hospital jung pi kadang don kam ambulan nem. Te ngangam tip la don kam. Hapakut nga phone dia matchu ngong doktor ka civil hospital jungi kadang don kam ambulan nem. Ayam idang don kam nadang yo sanggawai. Te haju kata kesingi nga tho Chief Minister hadin licensing sausingi. Upen tip yang awang bai namta jung pi ngila pen khrek wei ambulan man ai namta ka Nongstoiñ Civil Hospital. Tinggal yo namta kasngi. But iong ba ladap sanction usa gawai ka ambulan lengba ka scheme MHIS. Mata singi ngapan arteli te wang banang sim no tanggawai te kini kalai kajing pai khmat ka perpang juga so kamegela ya ka time ka dong jing